umuntu ofila ipain ayibonga inkosi njengoba ukuhamba kagogo kodwa namhlanje uthi uProfet uIsaiah uNkulunkulu umupha amandla lo muntu lowo amen ukuthi noma eyithile ebese emnika iphepha sokuthi noma ekhathala endleleni kodwa angakhathali agijime ngamandla uNkulunkulu amuphe wona haleluya abesathi ke insizwa nentokazi ziyabona kuwe ikhathale kodwa bathemba uJehova bayogijima bendize njengani bazalwane njengokhozi bengakhatha abathemba uJehova yabona ke ngiye ngathola olinye ulwimi lana enye language ukuthi ena kukhona abantu abanezinto abayithembile eceleni amen okushuthi ena othola sorry makhontrolakele la kodwa otholiwe ngiyaxolisa makhontroliwe amen la umzalwane uyamthola estarteni umzalwane uyamthola abazalwane amabhodlela abomvu uyamthola umzalwane lushaya ibhesi uyamthola nasensangweni ayibonga inkosi hale ngiyavangela yini namhlanje makuthiwa banjwe ingane esontweni umfundisi nakhona uyamthola shuthi ubani lo tholakele lo muntu lo mawufika isigagadu mawufika isikhathi sobunzima ephelelwa amandla uzoma kuphi ikuphi insika yakhe iphila yakhe akanayo ngoba yena ubambe ngapha nangapha haleluya athi ngeli ilanga obhala kahle kuMateyu 23 verse 26 athi mfarisi oyimpumputhu ehlanza uqala ingaphakathi lenkezo uze ezohlanzeka nangapha athi hey khona abantu ababukeka bebahla ngaphandle njengomfundisi uZungu be-wonderful kodwa ngaphansi kugcwele ukunuka nokungcola kodwa njengamalimi akakiwe abukeka muhle emahle ngaphandle azabhala kuthiwa 1940 2025 kanti ngaphansi kugcwele ukungcola nokunuka kodwa athi unjalo nomfarisi ubukeka muhle kubantu kanti ngaphandle mubi ngaphakathi ayibonga inkosi ngithi ngelinye ilanga ngiyafisa ukuthi uNkulunkulu angenze yabona ithi indodana encane ngelinye ilanga angishumeza ugogo njalo bazalwane ithi indodana encane ngelinye ilanga baba nginike yabo iyademand baba ngenze njani nginike uma seyinikile uyise madlandula iyahamba yalisaphaza ifa left and right ilihla nonondindwa nefebe but lirecommend leli sibazalana noma leli verse eBhayibhelini ingakho ngisabi ngalo lithi izwi lenkosi ma sekuphele konke iyabuya ibuyela kisi yabo masibuyela kuJehova amen yabo masibuyela kuJehova akanandaba ukuthi wenzeni ephambeni kwakho but once wathi wena mina ayisale ngiyavuma yena uphakamisa isandla ufuna ukuthatha ngaso lesikhathi ingakho unomhlabela uthi ngeza kuJesu ngangimanikiliki akasho lutho wavela wangithatha ngomhlaba so ma isibuya ibuyakise ithi baba ngenze but ibiqale wrong ngiyafisa nami ukwenziwa bazalwane kodwa nginganikwa ngoba into eyidemandayo ziyaphela madlandula endleleni uNkulunkulu abusise